Korbu khastebe khobja Rambadra ADC village Silchar bro Soranatri kemni bororo tabungno puile ningoi haste hapangni sebsap manai rega samu maklaika obonotoi Silchar bro Soranatri kemni bororo haste hapangno hambaitai khaka hamya pharka tangsalo nunglet ni munglek mang khamo lalnun moya de yang ne te bo rega matang mole nunglet breka nin khawa breka matang pi ma interest no pi interest kuri dal di marau kita han hari da rega matang no tung kang pu kem ke tong pule matang ya ba tole matang pi mi khak tang pa ke na matang ha bang phe chia ko abu chu no le top su ha bro le rega le matang pi tung da awon zo rao ni jiwan ni chu f ro le matang top su ha bro le rega samung matang ya khoma tong pi da 81 senior 264 abarongo minus kita misalnya lah 264 ni minus kita abang 264 minus 183 berapa banyak betul matang yaku zakat banyak betul bon rong no rega samung tang yo le nokha salhani sa hamai pinai okay rangko pucha rola okay emnele chunu sabo male knowledge sole 226 no arko practical case yaku bono bon rong rega samung tang mola sa samai sa ha gonta ni jorama tangpi okay boto chungto parak taba tin bok panda se kam ni ma ke 9 tu start do ngai ni am tinyo ke 1 jora ab de tu mane se ke tum to bon ro rega samu ma tong mole hokse mo ro de tongpi hoksimo tu mo ma ke ada ke matang yang tiom kha tum ini hoksimo male bo borega samung ma tong mo no le mro ni para lugo projar ole sade khakchang payu khakchang ne photo khakche phono tu maming ke tai sadi ki bo sem koi kon se ada ki bo matang yang kha matang ya ro to bro to koi mo dei ke no sawo bro pho chun bing matang pi tek ma ole matang mo ma se bro pho trele kuri no ni para ni regal samung ma tong mo ni bo ye सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट त्रिपुरा गवर्नमेंट नले खक्चंग मले ब्रेक खक्चंग बनि बेपारो खूब केसु 25 years to 1997 पियो लाखि क्लाइहा रिफ्यूजीज के नौबा दङ डिस्प्ले people पिया एताव से तु जखन निरेगा जब काखन जुमाइया मातांग ब्रेक ताव से जस्ट स्टार्टिंग और मी सेंट्रल गवर्नमेंट को चुं खादों स्टेट सरकारी त्रिपुरा सरकारी को चुं खाकचंग बोदे थाके चुं चिनि ब्रो रो तेरे डिस्काउंट को बोदे के तान मा हिया चुं ब्रो नो रिक्वेस्ट कियो तेरे बोदे मा बजट फेन मा हिया चुं तेरे साइड चुं खाकचंग ब्रो को केनिन मुखे आइ मुखे तो सिराम रिया और रेगानी रेगानी इंचार्ज ओके भाई रिफियन आज हमारे ग्रीनम परा में 81 पीपल काम किया है जो रेगा में सरकार द्वारा हम लोग को भी दिया है जो हम लोग पहले में रहते हैं जो हमारा जो गांव में जो पुराना गांव में असापरा नसीमपरा हजरसरा में उस टाइम में हम लोग ये काम भी करने के लिए मौका तक भी नहीं मिला फिर भी हम लोग भी इंडिया का जो नागरिक था आज पहली बार हम लोग भी ये सेंटर द्वारा का जो निर्णय लिया है हम लोग को भी काम करने के लिए मौका आज मिला है आज सभी लोग हमारा जो पब्लिक था जो ग्रीन परा का सभी लोग वो खुशी में काम कर रहा है और जितने भी यहाँ में ग्राउंड रहते हैं जितना भी पीपल रहते हैं वो सभी खुशी है हम लोग HOF 264 था लेकिन आज 81 पीपल का काम किया है लेकिन धीरे धीरे वो लोग भी बढ़ते वो लोग को भी रेशन कार्ड वगैरह मिल जाएगा तब वो लोग भी रेगा काम करने के लिए मिल जाएगा ऐसा निर्णय लिया है जो पंचायत सेक्रेटरी भी और SDM भी और DM भी हम आशा करते हैं कि अगले आने वाले टाइम में हम लोग भी 264 सब काम करने के लिए मौका मिलेगा ऐसा हम सोचते हैं
tinio rega na ro matang le mole bre bre ki jora matang le pitong ke bro ro le khruk su matang pitong tin jora wala rega matang le ke dong bora modro bai king lo parakta yang para matang le yo do na ke ikasi jona ke bo rega matang mo nim sin yo tere matang ya kho khong ye tong le ro phole tong kho no para nim sin yo hai 264 পরিবারও 81 পরিবার সে matang le ko ke bo no kha bo na rega matang mo nim sin le kha san le rang khau pi cha ro lem sa ria na hisab no le আমাদের কে নকা সাহানি 226 ke bo rega nang no to tangri te mole e khokchi khokpi khong mo ro de tong pi nang sa ka wala ma khokchi ma le chitia khale tao serai sabe ko ke tini baile rega tang mole no kha sapsu ma tang le hala ini bai ke naka sasu sastima ma tang le ha ke bo na rega tang mo nim sin yo ro phaye nai sane ro pho de bro de tong phai khina para ni bro ro mang khe de tang lai chi ro tin para no mong no se ta intile pa no ni sia khale ta nyang nai ya wo ni mung khe ro dia na dia nung le ro paran le ma ja mak lai no para em ne committee member ro khe to